constituency dolamarang kang Bhokta Gaon PS ke parlo Bapuram Tokbi rongal rada tumpen KAC education EM Richard Tokbi aphan kachoro non bijeng porahut RV ke thepar pik penajok jesemet Bapuram Tokbi rongalong don thom ke prapososi ke damanat tovar in han ki ong ki dam ke bang kasik sak paten bang so tovar anat ki dam ji khan anta thengpi den nang set an lasila haya ki sung Tongsekot pen Bhokta Gaon PS lapen Bapuram Tokbi rongal rada tumpen EM Richard Tokbi aphan kachuning riat tengpen Tongsekot Sand Gravel lapen HP Carver pen selam pipon aphuthak Bhokta Gaon PS lapen Bapuram Tokbi rada tum ahim pen KAC education EM Richard Tokbi aphan kachoro palipon Lasini ngarong parpik lo ini nilitu makiduk kisung kidam kibang banseng lo kato wela kiduk kisung alam thi nilitu mahin pen yem sarong pale lo la soputha galang li pot ningkimi pen nilitu manang kirap he kapot nilitu dak Bapuram Tokbi arong arat hoi pen Richard Tokbi EM sarpan akiru pipar pik lo lasi ladak labang sud non nilitu midokong adimlong barikha chalahot arwi kitam gitiu nilitu kitam kibang siksak pik angbong sudo wapis kami non alang li ningki mepen nili tuman kirap nang paji report pini lebang sod dimlong nili tum sen gravel stame chithoglong lo yem sar pen kirap nang paji re ahin apot lapen puthop dak humpai mate kalwar susta don pon long lo langbung chiteng kla ka dimta lasil hai ka dogowe ni tuman ang kirap nang paji report alang li phan nili tum dak local committee a president hoi pen lapen bialit tu ka dogowe ni tum chingrum pen siraung aratum pencing room si nilitum ninga klong pen akirap nanga piepot ninga klong pen akirup lapenan parta RD kipidun Dorbagori VDC chairman Sar Koirong par lapen Dolamara town committee chairman Mongol Singh Terang atumaphan kachoro pajorpon EM Richard Tokbi ke election nang kililo pule kirap lapukalisi election awi pina hutta kaiketa kirap ke pajol plakli abang phu lapen aning ke mepi ka bang phu aphan ke election aphan chot puke akor piri puta Bhokta Gaon PS lapen Bapuram Tokbi rong rada tumpen rada phan kachuning rita padupon Kisan EM Richard Tokbi alangli nang kirap pen ajok aning kimi pen ni kirap ajok pinila Bapuram Tokbi rong along ni jang asai sanat kidam kewang atuar nilitung kisung pigdo lasi beceng wiri hot bangke op kacedon tan sidam sita atum ni mate April ni 5 clear ni alang li em nang kerap ningke me pen kerap jok lodak nilitum phan san pi ke roi pin ne pen nang rap si nilitum phan la kalbhar so ta rong kalbhar ro kenang sot mane langthi o gali puse kalbhar so na pilo labang so News report KTV News